Il primo compito dei cristiani è L-ewwel xogħol tal-insara hu proprju li jżommu mkebbes dan in-nar li ġab Ġesu fuq l-art. E qual è il fuoco questo? U li ma hu dan in-nar? L'amore di U Dio, l-imħabba, lo Spirito Santo. l-imħabba ta' Alla, Senza il l-Ispirtu fuoco dello Santu. Spirito, le Mingħajr in-nar profezie tal-Ispirtu l-profezziji jintfew, la tristezza soppianta la gioia. in-niket jgħaddi l-ferħ, id-drawwa tieħu post l-imħabba, il-qadi jinbidel f'jasar. Si trasforma in schiavitù. Viene in mente l'immagine della lampada. Tiġini f'moħħi ix-xbija tal-mużbieħ mixawl ħdejn it-tabernaklu fejn tinżamm l-Ewkaristija. Anke meta l-Knisja titbattal u jidħol il-lejl, anke meta l-Knisja hi magħluqa, dak il-mużbieħ jibqa' jixel, jibqa' jħeġġeġ, ma jara ħadd, Non la vede nessuno, eppure arde davanti. imma jixel quddiem il-mulej. Così lo Spirito nel nostro cuore, Hekk l-Ispirtu fil-qalb tagħna sempre u presente dejjem preżenti bħal dak il-mużbieħ. come quella lampada.